លេខ 8 របស់ក្រុមហង Dominic Szoboszlai ត្រៀម Dominic បាទសុទ្ធតែមកជើងចូល Go ទីបំផុតពេលចូលមក Haaland អើយសុំមកគ្រាប់ទៀត Erling Haaland ចូល Go yes 2-1 ណែមែនធីស្គាល់មែនសិទ្ធិហ៎ 2-1 ខ្សែការពាររបស់គេបើដាក់4រូបមានកីឡាករ Dominic Szoboszlai បាទមាន Ibrahima Konate មានប្រធានក្រុម Virgil van Dijk ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកីឡាករ Milos Kerkez ខ្សែបម្រើការពារដាក់2រូបមាន Ryan Gravenberch ចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Alexis Mac Allister ហើយខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធដាក់3រូបរបស់ពួកយើងបាទមានកីឡាករ Mohamed Salah Florian Wirtz ចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Cody Gakpo បាទខ្សែប្រយុទ្ធគឺមានមួយរូបបាទកីឡាករ Hugo Ekitike ប្រព័ន្ធលេងគឺ 4-2-3-1 បាទសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមបាទដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកបាទគឺលោក Arne Slot របស់ពួកយើងបាទក៏ដូចជាកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester City ដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកបាទលោក Pep Guardiola មានអ្នកចាំទីកីឡាករ Donnarumma បាទនេះបាទអ្នកចាំទីដែរទី1ហើយខ្សែការពាររបស់គេបាទដាក់4រូបបាទមានដូចជាកីឡាករ Matheus Nunes បាទមាន Kozano មានខ្សែការពារ Magahi បាទចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Nico O'Reilly ហើយខ្សែបម្រើការពារបាទដាក់មួយរូបទេបាទគឺ Rodri ហើយខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធខាងលើបាទមាន4រូបបាទមានកីឡាករដូចជា Anthony Zamanjo បាទមាន Bernardo Silva ដែលជាប្រធានក្រុមបាទមាន Omar Marmoush ចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Ryan Ait-Nouri បាទខ្សែប្រយុទ្ធមានមួយរូបរបស់ពួកយើងបាទគឺបាទកីឡាករ Erling Haaland ដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធទោប្រព័ន្ធលេងគឺបាទ 4-1-4-1 បាទសម្រាប់ក្រុម Manchester City បាទចឹងការប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមមកលើបងប្អូនយើងរងចាំតែការផ្លុំកញ្ចៃ kick off ពីអាញាកដាលទេបើយប់នឹងចាញ់ទៀតសម្រាប់មួយរយៈសិនហើយអស់លុយហើយអូខេបងប្រុសអូខេណាមួយមករយៈនេះឃើញដូចដល់កបាទក្រុមធំលេខធ្វើស៊ីផ្លេចចិត្តតែពេលខ្លះខៀងគួរថ្ងៃនេះអាសប្តាហ៍មុនបាទនាំមុខគេសុកឲ្យគេតើស្មើហើយណាបាទប្រិមិត្តណាដែលបានលេងមែនធីការពីសប្តាហ៍មុនបាទដឹងហើយថាការលេងរបស់ក្រុមមែនធីប្រេងដល់ករដូវសប្តាហ៍មុននេះបងប្អូនយើងបាទចប់ការប្រគូនេះមាន live គូម៉ោង 2:45 មួយគូដែរបងប្អូនបាទគូ Paris Saint-Germain បាទ live មួយគូទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់តន់គេងឬក៏រងចាំមើលគូរៀលកុំភ្លេចមកអើត admin ផងបាទគូក្រោយណាបាទម៉ោង 2:45 កុំភ្លេចអើត admin ផងបាទគ្រាន់កដោ admin កុំឲ្យស្ងាត់ព្រោះតែយប់ឡើងគឺនិយាយស្ងាត់តិចហើយបងប្អូនយើងអញ្ចឹងពឹងលើប្រិមិត្តយើងហើយក្នុងការកដោ admin បាទតាមដានទស្សនាការប្រកួតបាទរ៉ាប់រងបាទឃ្លៀបពីខាងក្រុម Man City បាទលើកបាល់ឡើងមកខាងលើធ្លាក់មកជាប់ជើងខ្សែការពារ Ibrahima Konate របស់ Liverpool Ibrahima Konate បាទទម្លាក់បាល់ឲ្យអ្នកចាំទីផ្ដាច់បាទចោលហើយបងប្អូនយើងអើយចោលបាទទេឲ្យរៀបបាទីដាក់មកគ្រាប់មុនហើយបងប្អូនយើងអាទេតឲ្យគេមកគ្រាប់25តមកគ្រាប់កន្លះដាច់តែពេលលទ្ធផលចេះស្ដាយឲ្យរៀបបាទីដាក់មកគ្រាប់មុនតែមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនយើងក៏លោដោយការប្រកួតបាយ៉ឺនអីគ្រាប់បាល់វាច្រើនអញ្ចឹងណា comeback មកវិញពីដូចបាយ៉ឺននេះអញ្ចឹងអាទេអ្នក over ដល់លុយហើយតែអ្នកវាយប្រហែលជាអាចគោឡានកិនទេបងប្អូនយើងព្រោះយកមកគ្រាប់បាល់ទេរៀបបាទីដាក់ទស្សនាការតតបាល់ free kick បាទពីកីឡាកររបស់ក្រុមហងក្រហម Liverpool Dominic Szoboszlai បាទកីឡាករលេខ 8 របស់ក្រុមហង Dominic Szoboszlai ត្រៀម Dominic ប
và số tên mà chứ chơi go tí bom phật Liverpool đã mặc cái đó bảo nó múc từ lưới cái đó mẹ sẽ tí ấy bao phôi nhưng bà ca bản chấp tí pi cái là có Dominic Szoboszlai bàn mũi tôi nâng xôn bảo free kick mà chừng bãi mình xa đó bà Dominic bà nẹ chăm tí bàn trăm thì cho mưa bao đấy bà Donnarumma mũi tôi nâng xôn này mà test ra từ ngọc kia bà mà chừng đâm tới bao rê xa đó bao rê là ó bao phôi nhưng bà ca sốt pi Dominic bà mà chừng một bao câu này sư đây ban khơi cái la co đã bạc cai bàn chọc tiền trắng nè smile lấy bao nhiêu ban chân non muốn gì bố tuột bà con rê cho rê lá nè tại bà to xử thứ mấy cứ mình như vậy tầm khơi Dominic Szoboszlai bà sút cách á đó bà rê bà chân là tập pháo mũi tôn thằng sơn bà mũi sâu mà đa son bà prima để giờ hóng lối ấy nghe này bà prima để giờ men thi rau cà tới vậy bà men thi ban trăm tầm mà lo mơ mà lo gì vậy bà bọc cái bọc xoay máy bọc chỗ rồi bà bọc cái khơi bà hong cho bắt đấy bọc phôi dừng bà lừa cho tôi bọc rút nát ao ca bà lọc cái là có bà khang krom hong krom hom chốt chân Matheus Nunes ao ca krom bata smart Joe goal môi tơ ngồi miên ngồi no nè over và miên tự mót lên bả bao phôi nhưng Bernardo Silva cho đẹp bàn time bà môi smart mà vinh ôi bà Manchester City bà comeback to tranh bao phôi nhưng Bernardo Silva ok let's go bà giờ miên tự mót lên với nhau bao phôi nhưng bà Premier fan Man City cái này vẫn cứ miên tự mót lên với nhau bà mò surprise cái này trong máu cu đi Bernardo Silva trên đẹp bàn chọc tì bà là bà này Carabao Man City đua cái nông bà ốp cái rút này anh nha cái ta ở bên này bà miên ca to vào pì la có bà khang krom đi bà Man City bao phôi nhưng bây năng tí đi coi mất cho mới chết đây sân bao phôi nhưng bây năng tí đi coi dừng mất ở toàn đằng đi và cả bọn con mong mánh cứ cái là comment thì ba ban muốn nó bao phôi nhưng và nè chăm tí tới trong can đi rồi cả năng dừng ở cho ba cho mới chạy đây sân nụ cứ bọn vợ con sầm ra chất bẹp ná năng lừa kia đi dừng cầu bạn không ca tha đó nè mà ơi cái là có bà khang comment thì bà Matheus Nunes bà penalty please ê pe dương ấy bà phôi này vô men thi pe dương này ngày nay em bên oi vay men thi cọp sâu pe ơi bà hạ lên căn bao thiê mấy ơi anh ơi chỉ vật này ăn đờ bà ban pe cứ riêng rau ra đi này ăn đờ bà ban pe bà Germany đã pram bà tôi đừng mui trong mong đã ba mặc crop tiết trong mong chân pram mui bao phôi dương Crom FC bà Germany bà Premier đại over trong mong lui xuất lui khóc bà ơi bao phôi bay ơi dương ơi bè châu ơi bè châu anh bè châu bà tên nhé bà choi lên bè giữ búa bơi hà lên xong mặc crom ta ơi xong mũi trên mà bàn pi over cái châu vay cái châu ngày nay vay tầm cọp xấu lui ở Man City ở Linh Hà lên khai là VP mình châu đã bao phôi dừng tập pe cháu cứ ách cô lan cân này pe cho mo Hà Lan ơi xong mặc crop chết
Linh Haaland Goal Go Yes Peter 1 nè Man Thi score Man City ấy Peter 1 Linh Haaland បើចំណេះបញ្ចប់ទី Yes អូយក្រុម admin បាន3បន្ទូឲ្យគ្នាយើងអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តការវិនិយោគឈ្នះមកជួបវិញងុំក្រុមខ្លួនឯងឈ្នះបាន3បន្ទូបាទអញ្ចឹងដល់ឲ្យកាក់លឿងទៀតបាទចង់មក Haaland 2-1 បាទ 2-1 បងប្អូនយើងបាទ Erling Haaland នេះមកទស្សនាការបញ្ចប់ទី8មិញបាទសុទ្ធពី Haaland អ្នកចាំទីលោតត្រូវដែរប៉ុន្តែលោតយឺតពេក Alisson Becker លោតយឺតជាងល្បឿននៃការសុទ្ធរបស់ Haaland បងប្អូនយើងអញ្ចឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះបាល់បានទេលទ្ធផល 2-1 បាទមកហើយនេះ under មកហើយបាទអ្នកយក Liverpool Bernardo Silva បាទ Inter Milan នោះបាទដល់កបងប្អូនយើង Inter Milan ឥឡូវយើងមានចាំជួបគ្នាបាទគូក្រោយបងប្អូនយើងចប់ការប្រកួតនេះចាំជួបគ្នាគូ PSG ឬក៏ Paris Saint-Germain បាទទស្សនាបាល់រ៉ាប់រពីខាង Liverpool